slobodan udarac za Sinišu Mihajlovića. Ovo je situacija kada Siniša Mihajlović zna i nabaciti, ali i opaliti prema vratima. Dakle, treba biti spreman na jedno i drugo rješenje. Prije bih rekao da se radi o nabacivanju. I pogodak. 1-1. Gdje je to Mijatović? 1-1. To su ti opasni udarci Siniše Mihajlovića koji padaju točno na glavu onomu koji ulijeće u taj prostor. I to je vrlo brzo izjednačenje već u 26. minuti. To je vrlo teško se obraniti od toga. Iz velike blizine Ladića se tu nema što kriviti. 1-1, evo 2 gola u 6 minuta 20, 1-0 Bokšić, 26. 1-1 Mijatović. Dakle, Mihajlović ubacuje one svoje lopte koje su tako krivudave da ih je teško pratiti. Svi su znači sada koncentrirani i to je i Ladić obranio, nije obranio. I još jednom je lopta u mreži, još jednom na isti način potpuno. To je Dejan Stanković sada, Dva identična pogotka, 30. druga minuta. Pogledajte kako je to utrčava. Stanković je iza obrane, prošlo je Ladiću ispod ruku ta lopta, izmigoljila se i završila u mreži. Jedino je sada pitanje kad bi vidjeli onaj kut, da li je pravovremeno utrčao Dejan Stanković ili je možda već bio u zavezu u trenutku na